yang nepuput idro dengan dua urinang rone nyo merupakan perintah Allah melalui Rasulnya yang otomatis harus nepuput sesuai dengan kaedah-kaedah yang gebal ya Rasulullah, tuntunan syariat agama Allah. Pernikahannya merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilham Juanda. Saya nikahkan Fonna Monica Aprilia, anak kandung saya, untukmu dengan mahar 16 maya emas tunai. Saya terima nikah Fonna Monica Aprilia, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 16 maya emas tunai. You are right in front of me with the answer.